jedna poveznica s Ričinom kod Grobničani i Don Dulaš je ta da nisam baš naučio pivat na Ričini, ali sam se kupao kod Miki na Ričini. Čak i sad, ova mojih 30 let, 33, kupali smo se tu i na Kašcu i na Licinskemu. Ostale su lipe sjećanja, neke ljubavi, danas evo, smo lipo i oženjeni za divojke s kim smo dohajali, simo danas dohajaju naše dica, ča ti govoriš kupaju se na Lucinskom, kupaju se na Drastinu, na Škrlica, sad mi se kupaju i ja isto mislim da je cilj da ono čas smo mi prošli da ta Ričina takova ostane i da to moraju i njihove dica proći, znači od naše dice dica, da vide tu Ričinu, a izvornom obliku kakova je sad. Ili baš prepušteni. Ja, i šteta bi to sve što da recimo, pa su predivni, slapi, ili kako bi mi rekli, jazni. Pa mi smo si naučili kupat na jazi. Eto. Došao si, ne znaš kupa starite, hitiva Ričinu, ziplivaš na drugu bandu kako god znaš. Kupali se mi danas, još uvijek se kupaju dica malo manje, až ta Ričina više ne teče kao prvo. Čadam, šundrali su to, trebamo to čuvat. Da neka je naša dica, govoriš, vide kako je bilo nami, da i oni moru uživati pa njoj. Pa celo detinstvo provesti na Ričini, rođeni uz nju, živjeti uz nju, umrićem uz nju, kras Harmentu, po letu pa peć na Ričini, društi. Znači, spontano se ljudi odluče doći na Ričinu, spontano se okupljaju jer je to nekako, vidjeli su od naših starijih, pa smo mi i sad smo nekako u ovom dobu, ajmo mi to isto tako napraviti. Očuvati da to bude i za naših dica, da se njih nauče i da shvate da ta Ričina je jako veli del Grobničine. Mi se isto busamo kod Ondolaši, da mi najviše delujemo oko mesopusta, ali mi se bavimo očuvanjem i govora i svih vrednosti, sve čak god vežu Grobničinu, bez obzira da je to Ričina, je to Kaštel ili masu drugih lokacij, normalno da nam puno znači da ostane u ovom toku, da se to prenese. Predivan pejzaž, da jednostavno teško, šteta bi bilo to zgubiti. Ričina je Ričina, pazi, Ričina je bila v povijesti dolikava, žak i u jednim delom svojega toka je bila granica između dve države, ali mislim da je Ričina prvenstveno Niša spaja ljudi, ne samo Grobničtine, nego i šire. I ljudi ki su došli v Riku bivat i volimo reći da je to naš grad koji teče, ali mislim da su prigrlili tu Ričinu kod Niš svoje i lipo je da se, evo čas i ti reka, da se delaju te akcije, kad se to malo i čisti, kad se abada malo na taj okoliš samo, až Ričina sama po sebi, ako se ne pazi na ovo okolo, nje neće obastati. U ovom delu ovako je bila i saka ta namjera da se nič umjetno nametne, da li je to brana, da li je to neš drugo, mislim da neće biti jako dobro za Ričinu. Za ti stanovniki ki su tamo gori kao kličih i za izvodno sigurno. Za svih nas. Onda za selo Kukujanik je najbliže izvodno. A jedan put kad se nešto napravi, povratka teško da više ima. Ja sam ovih nekako razmišljao kad Ričina slabo teče, ono samo par litar, da gori se liva vino, a doli da bevandu grabimo, nekako se to ne obismilo. Pa evo, kad se već jedna brana delala, jedno selo je uništeno Valići, sad ako se i ovo stori, uništit će se još jedno selo, a to stvarno ne smijemo dozvoliti. Čavno. Katastrofa. Premitišan je to tok i premitišno je to područje da bi se dozvolilo da se uništi drugo selo, barem tako ja nikako razmišljam, a verujem i veli del Grobničana, tako da. Ne znam, volim Ričinu i volim da tako ostane.